Bazalwane, bazalwane Nkosi yami kuxolisa nje. Kuxolisa nje kakhulu silibandla le Cornerstone Apostolic Cornerstone Church in Zion ephase eshiselweni bazalwane. Kodwa ke mkhulu siyaya uyasathi ngoba sibantwana bakhe khona nala emangwane nami bazalwane. So ke siteke ngale ngicishe ngathi ngala ngumfana kanzi phela ngibambe imitshala ngimengameli ame bazalwane. Nasithi nje usibona singaka mkhulu uyathi ke sekudulile kusuka enhlangano sengi240 nje kuhamba nekubuye but sisena siva ngale nkonzo zathi ngeke sihlale singedi libandla lamkhulu wakhe le so ke bese ngeke sihlale singedi siyathi ke nemphethe kahle ngoba kube akaphatheki kahle ngabe sesidle simbona ingaye ngemakhaya ubonga nje mkhulu asinalutho mkhulu kumale nje sivele ame bazalwane shalom mfana msambe sekhaya sabonga kakhulu inhlonipho bazalwane.